Mwiriwe neza mwese, nitwa Ferdinand Uwimana. Jyewe nitwa Ange Subiru Tambineza. Tubaye ikaze rero mu makuru ya Radio Rwanda mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zishe ibyihebe bine mu mirwano yo kuri wa gatandatu mu ntara ya Cabo Delgado. Urubyiruko mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwiyemeje kurushaho gufatanya mu kubyaza umusaruro amahirwe ari mu masezerano y'ubucuruzi ibihugu byombi biheruka gusinyana. Turagaruka no ku bikorwa byo gukingira abaturage icyorezo cya COVID-19. Muri Sudani y'Epfo imirwano yo kuri uyu wa gatandatu hagati y'abashyigikiye Riek Machar wirukanywe mu ishyaka rye n'abatamushyigikiye yaguyemo barenga 30. Abaturage babarirwa mu bihumbi mu Bufaransa biraye mu mihanda bamagana amabwiriza mashya agena ko guhera kuwa mbere w'icyumweru gitaha abashaka kujya ahahurira abantu benshi bagomba kwerekana ibyangombwa birimo no kuba barikingije COVID-19. Mu mujyi wa Athene ho ni mu Bugiriki ho ibihumbi by'abaturage n'abamukerarugendo bahungishijwe inkongi y'umuriro yibasiye uyu mujyi. Mwabyumvise ko ndi kumwe na Ange Subiru Tambineza. Hari benshi batari baherutse ijwi rye imyaka yarishize bibaza ati Tambineza ari he Ange, turimo gusoza ese byifashe bite mu bitangazamakuru umaze iminsi? Amaze iminsi mu kandi kazi katari itangazamakuru ariko ntabwo kari kure yaryo cyane, nkora ibijyanye n'itumanaho communications. Nkaba mbikora rero mu kigo mu muryango w'abibumbye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi FAO, the Food and Agriculture Organizations. Ku cyicaro cyaryo i Roma mu Butaliyani kuri siège. Nkaba rero nshinzwe communication yo mu biro by'umukuru wacyo Deje uyiyobora ku rwego rw'isi. Abantu bibazaga bati se Ange yagarutse mu itangazamakuru bimeze bite? Kuko ari Roma mu Butaliyani wageze mu Rwanda gute? Kugera mu Rwanda ko naje mu gusura u Rwanda nyine na naje iwacu muri vacances buri nyuma y'imyaka 2 twihaye kugaruka kuza mu biruhuko. Nubwo rwego ndi hano ariko bivuze ko uzasubira i Roma mu Butaliyani. Oya ndi hano rwose muri mu biruhuko kandi mamaze igihe gitoya sigaje igihe gito uzasubirayo. Nzasubira mu Butaliyani niho nkorera. Urakoze cyane Ange kandi gushimira ko witabira ubutumire bwa Radio Rwanda. Mwakoze cyane.